Sibingelele ngwamukelekile le channel yithi kwingosi nje esiletha kulwazi oluhlukahlukene ulwazi singasi esazi ukuthi ke lokusiza namuhla noma kusasa noma esikhemini esizayo noma ke wena ungandlulisela komunye umuntu lemsize futhi naye asibonge ke ukuba ube ingxenye e-channel ukuthi ubukele umbukiso oqoshiwe mangukuthi umusha siyakwamukela kakhulu ngezandla futhi Umphumela qhubeka usubscribe ube ilunga lomndeni siqhubeke siphile kanti uma ukuthi kudala wasubscribe le channel uyabuya uyasibukela uNkulunkulu ekubusise kungene nasephumeni kwakho whatever isiqalekise sempilweni yakho siyasuka ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha kuwena hlala isibusiso ngoba thina singabantwana besibusiso iqalekiso akuzona ngezethu thina abantwana bombuso kaNkulunkulu igama ke mina ngoqolano inoko pastor weningi nopastor wezwe siza nje nezinkulumo esicabanga ukuthi izona efanele sikulethele zona ngoba asikwazi ukukhuluma ezinye izinto ezingeke zikusize kodwa sikhulume lokwesazi lokho ekungakusiza noma kusiza omunye umuntu namhlanje ngifuna sikhulume ngendaba yobizo ukuthi kunabantu ababalekela ubizo sikhulume nama consequences okubalekela ubizo ukuthi if ubalekela ubizo kunama consequences abantu ababalekela ubizo siveze babili abantu abakholwayo balekela ubizo abantu abangakholwa nabo balekela ubizo ziyabambala izathu ezenza abantu babalekela ubizo isizathu oqala esenza abantu balekele ubizo esithi abantu bayasaba ukulawulwa ubizo malungena kulandela uzokulawula uyisawulawuli ngoba ulawulwa ubizo ngendlela elifuna wenza izinto ngakhono okwesibili abantu bajabulela ukuzizuzisa bona kanti eyobizo ithi sekuzozuza labantu bizelwe kubo kanti okwesithathu abantu abafuna ukushiya indlela ababephila ngayo before baqala indlela entsha ngoba umuphi usulandela ubizo uyayiyeka indlela yakho yokuphila yaqala ubese uqala indlela kabusha kusho ukuthi ubese uba umuntu omusha osozokwenza izinto ngendlela entsha okwesine okwenza abantu bakubalekele futhi ubizo abantu bani pride abantu bangamahlomandlebe abantu abafuna ukutshelwa abantu abafuna ukulawulwa ubizo lifuna umuntu oyithobile umuntu ozehlisile umuntu olalelayo umuntu otshelwayo umuntu olawulwayo ezinye izinto ezenza abantu babalekele ubizo umuntu oqala oyisibonelo sabantu ababalekele ubizo sizomthola lapha eBhayibhelini uJona owazama ukuthi ebalekele ubizo asikuveze futhi ukuthi ingane yakwethu ukubalekela ubizo kuza with a very high cost ngoba kungadala ukuthi impilo yakho ibe nzima noma impilo yabantu oyosondelana nabo ibe nzima kakhulu hayi yakho phela kodwa nabantu abasondele nawe uma unobizo labo bantu bathwala kanzima asingene la abantu ababalekela ubizo sibathola nasi ivesi esifunda lana kuJona 1 verse 1 up to 3 la khona uNkulunkulu ekhuluma khona umlayezo kodwa ngelesingisi bakwethu lifundeka kanje the Lord gave this message to Jonah the son of Amittai. Get up and go to the great city of Nineveh, announce my judgment against it because I've seen how wicked its people are. But Jonah got up and went in the opposite direction to get away from the Lord. He went down to the port of Joppa where he found a ship leaving for Tarshish. He bought a ticket and went on board hoping to escape from the Lord by sailing to Tarshish. Baningi abantu abenza izinto ezithile bacabanga ukuthi bayobalekela ubizo lolusuke elubabambele noma efuna ngebalandeli benza izinto ezithize kuningi abangakwenza noma abantu abakwenzayo ukubalekela ubizo asithole la umlayezo uyafika kubantu bobizo umlayezo uyafika kumuntu ewayibiziwe nangu John 1 verse 1 up to 2 lithi the Lord gave this message to Jonah son of Amittai. Get up and go to the great city of Nineveh. I announce my judgment against it because I've seen how wicked its people are. Babembalwa abaprofeti ngalezakhathi siyathola kwakuno Hosea kwakuno Amos bese kuba noJona bonke babe nemsebenzi owodwa udlulisa message kodwa ngendlela ezahlukahlukene uNkulunkulu bekhuluma through abaprofeti uNkulunkulu ukhuluma through abantu bakhe abathile asuke bekhethile abazodlulisa message ethize yibona abanikezwa ubizo ukuze badlulise abantu le message uNkulunkulu afuna ukudlulisa noma le message fanele idlule kubantu kuyavela ukuthi uJona kwakumuntu owayedumile kwakumuntu owayethandwa kwakumuntu owayekhonzile kwakumuntu owayesezakele udumo nogazi kubantu babemkhonzile ngenxa yokuthi uNkulunkulu wakhuluma kuye watshela ukuthi akatshela isizwe saseNineve isizwe isizwe lesi samaHebheru empeleni ukuthi sizoba isizwe esizochuma esizokhomba ngophakathi isizohamba izinto ezizosihambela futhi bazoba nepeace ngeke bahlushwe izinto kwabevele kuyenzeka lokho bachuma baba ngophomba ngabathamasa abantu so manje uJona mase kufika imessage ethi akaye iNineve isizwe noma yizwe elalili lingadlelani nezwe lamaHebheru noma babe nobutha
So ukuya lapha ayoshumela ivangeli noma ayotshela abantu imessage kaNkulunkulu kwakuzokwenza ukuthi labantu base Ninive babese baba isingxenye yombuso noma yendlalifa zombuso kaNkulunkulu o njengamanje ongwamaHebheru. 2 babemthanda labantu abangamaHebheru uJona. So uma eselanda labantu laba bezongena imbusweni kaNkulunkulu abantu babezoqala beshintsha indlela abambuka ngayo. So lokho kwenza ukuthi abe netwetwe aqala ukubalekela ubizo ngenxa zalezi. Asifeze ukuthi abantu uma bebalekela ubizo bayahlela. Akavele umuntu abaleke uhlezi usuka lazo ubizo kodwa uyahlela. Nanku kuphela. uJona wakuhlela ukuphambana nomyalelo wobizo lwakhe. John 1 chapter 3. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. uJona ke wayecabanga ukuthi uphuma ezweni lesethembiso, ezweni ayihlala kulo, ayezweni elikude laseTarshish. Kwakuzonza ukuthi ubizo bese alisamhluphi. Wakhokha imali ukuze ahambe ayele. Abantu kunezinto abazenzayo eziningi ezingamosha even imali ngenxa yokuthi babalekela ubizo. Asivele la umphumela wobizo, ngifuna sikhulume ngomphumela wobizo. Umphumela wobizo siwuthola la uJohn 1 verse 4 to 11. Ungahamba usifundele nawe lapho but ngizoyifunda kancane but the Lord held a great wind upon the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship threatened to break up. Then the mariners were afraid, and each cried out to his God, and they hurled the cargo that was in the ship into the sea to lighten it for them. But Jonah had gone down into the inner part of the ship and had lain down and was fast asleep. So the captain came and said to him, "What do you mean, you sleeper? Arise, call out your God. Perhaps the God will give a thought to us, that we may not perish." Jonah is thrown into the sea after this. And then they said to another, came, let us cast the lot, so that we may know on who account this evil has come upon us. So they cast the lot, and then the lot fell on Jonah. Then they said to him, "Tell us whose account this evil has come upon us. What is your occupation? Where do you come from? What is your country? And what people are you?" And then he said to them, "I am a Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land." Then the men were exceedingly afraid and said to him, "What is it that you have done?" For the men knew that he was fleeing from the presence of the Lord, because he had told them. Then they said to him, "What shall we do to you that the sea may come down for us?" For the sea grew more and more tempestuous. So okuvezwa la iBhayibheli la ukuthi uNkulunkulu esebalekile uJona, uNkulunkulu wenza isivunguvungu olwandle. Into yokuqala wenza isivunguvungu olwandle, amanzi afuna ukugwinya umkhumbi uyazama ufuna ukuzika. Bathatha impahla ezisolwandle abacaba ukuthi ayi mhlawumbe lo mkhumbi usilwa yini, bayithrowa ngaphandle. So ngifuna ukuveza la ukuthi ngenxa yobizo uma ubalekela ubizo kuba nobunzima obhekana nabo, kuba neyinkinga ezivelayo. Hayi ngoba kunenkinga, kunabantu abasola bathakathi ukuthi baloyiwe, kunabantu namhlanje abathethi badlelwa umona, izinto azihambi kahle, bathethi bavalwanga babalekela ubizo. Ingakho uma ubalekela ubizo kuba nobunzima obhekana nabo, ukuze uzokwazi ukuthi ube back to la kulobizo la lokufuna khona. 2, into ebuhlungu ngobizo, even abantu abasondele nawe, they may suffer the consequences yokuthi ubalekela ubizo. Kungenzeka njengamanje uyahlupheka as a boyfriend
kanti inkinga yakho uku-relationship nomuntu ofanele landele ubizo akalandela ngobizo. Kungenzeka njengamanje as a girlfriend uyahlupheka kanti your boyfriend ibalekela ubizo, umyeni wakho ubalekela ubizo, umakoti wakho ubalekela ubizo, izinto azilunge ekhaya ngenxa nibalekela ubizo noma omunye wenu ubalekela ubizo. Kungenzeka even ekhaya la nihlala khona izinto azihlangahlangani ingenxa yomuntu nje okhona obalekela ubizo bese kuhlangahlangana izinto zenu. Kungenzeka ufuthi uthole ukuthi even namanje wena uthi uyongena inkampani yenza i-profit ihamba kahle, ungena kwakho leyo company uthola inkampani ingasenzi inzuzo, kanti inkinga uwe obalekela ubizo alikufuni la ukhona. So kuzoba nesixhakaxhaka, kuzoba nokushayisana kwezinto because ubizo alikufuni la ukhona la kwanhliziyo ngisufuthi ubizo likufuna la ufuneka khona. Sizoveza ukuthi namhlanje ziningi inkinga njengamanje abantu abayisola uthola ukuthi kungenzeka senabulala nabantu nithi bayanithakatha banivala, nashisela abantu imizi nithi bayanivala, nithi wabanjanjani. Kanti inkinga kunomuntu osekhaya efanele landele ubizo akalandele ubizo, izinto zihlangahlangene nina niyabhula abanitshela ukuthi noma khona umuntu ofuna landele ubizo la kulesimo ukuze izinto bezizalunga. Uthola ukuthi njengamanje uyasebenza awulast emsebenzini kanti inkinga ubizo, uqala inkampani ayisucceed ayibe successful ngenxa yokuthi ubalekela ubizo olithile. Uthi uzama ukuganwa uyaliwa, uzama ukuganwa uyaliwa ngenxa yokuthi ulandele ubalekele ubizo. So izizothi thina abantu abazame lokwenza introspection. Ngifuna ukuthi le ngisizokwazi ukuthi uma usho uyafuna siyiqhube le ndaba yobizo siyikhulume further, singakwazi siyikhulume kodwa ngishena nayo ilona elinivesi elibalekile usabalekela ubizo ukuthi the Romans 11 verse 29 ithi ngoba izipho zikaNkulunkulu nobizo lwakhe akunakuguquka noma ungabale kuyephi. Uma uNkulunkulu ebeka ubizo kwena noma ungayapi lolo bizo luzokulandela. So lokho kwenza ukuthi la uyakhona uyohlezi izinto zingahambi kahle ngenxa kunanandi ubizo libalekele. Kanti futhi uma sihamba siyobuka lapha na ihubo noma amahubo 66 verse 18 ithi uma ngilalela ububi enhlizweni yami inkosi akiyikuzwa. Kunabantu ke namhlanje abalalela ububi bokubalekela ubizo, kodwa noma bethandaza uNkulunkulu angabezwa ngenxa yokuthi babalekele ubizo. Yebona balalela okubi, balalela inhliziyo zabo ezibafuna ezinye izinto ezithize. Awuhlale phansi yena namhlanje wenza introspection ubheke ukuthi kwisimo obhekene naso njengamanje akusiyini ukuthi mhluphe unobizo. Kungenzeka ama relationship are not working out kuwena njengentombazane noma kuwena njengomuntu wesifazane noma kuwena njengomuntu wesilisa ingenxa yobizo ofanele ulandele. Kungenzeka mhluphe as a family kunesixhakaxhaka nizwana niphumeleli nonke senganavalo kanti nifuya umuntu obalekela ubizo. Kungenzeka njengamanje ama companies eniwaqalile so uzosho uqala ama companies awu7 kodwa onke akasaphumelela. Kungenzeka inkinga isobizweni. Awuhlali phansi mntakababa uthi ubheke isimo sakho ukuthi kungenzeke yini ukuthi kunobizo olubalekele bese izinto ziba kanje. Angibonge kakhulu kubantu basasubscribe, angibonge kakhulu kubantu besawushare umfanekiso oqoshiwe, angibonge kakhulu kubantu besabukela namanje ukuthi uNkulunkulu aninenze nikwazi ukubona uma ukuthi kunobizo olukhona olungenelela kwimpilo yenu kunokuthi nibuka abantu okuyibona aba-interfere kwimpilo yenu. Kanti uNkulunkulu une-intervention uletha ubizo nendlela ufuna ukulandela ubizo. Yiloko asibambe lapho amakhohlwa ukusubscribe ngazamwethu ngithanda ubhubha.